Ka Ribhoi Boxing Association mentagasngi kakhan riu tarik jelew arjar arpuar kala pentip sikipai ba nong shong ka them Ribhoi baka Ribhoi Boxing Association haka arpsau bat arpusan tarik jelew kata mentau benai kan penlong ya ka boxing tournament balatip kum ka Ribhoi Boxing Championship ha NSCA Indoor Stadium kabadon ha kedai nong po Ribhoi District. Bat kino ki kenhun lane ki bakwa bani syem benta ha katika lempung kila ban syem ki form na ki nongkit kam katika Ribhoi Boxing Association da ka bakol ha new number kendai pra nreu ar pra nreu iwe nyo not bat ban yo ya ki jingtep ki bakam bania ka baning kong ai kuble pi borok pi wan chini na kalian ki press habide bagani ka press briefing jingi bangi bu mentan na benta bani ka Ribhoi Boxing Championship kabanlong na do arpulai do arpusan te kabaning kong kajing kuble hi college shaka MBA haga jinglam nanti jong ba president dini Peter Lingmi bat kumjo sa lari kharpran kibala ai jingmut ini man kipor bangi di bandano ya ka tournament haga district khnang bangila banyo ya ki players kibabet na ka district shwa bangin pha shaka state level te kumta haga ni kapor na kalyang jingi ni kwa ban pentip chapi ba Ribhoi District Boxing Association kan pelong ya ka Ribhoi Boxing Championship ha ka arpusau bat arpusan ha indoor stadium nongpo kabadan hangni ha lang kedai nadu ka por sibeje bat ni khot so baru ya ki team ya ki club baper na ka district ki badan lani ki individual ki bakwa banwani simenta kila ru banwani kendu ya kinom ya jangka RBDA hangni hanongpo bat kila ru ban ai kerteng na benta ba kinile kai te habili ba kawi kategori is category jangi bade ru coach jonggane ka district insa ai jing tip EP batu sa khendiat ngi kwa ban ong EP ba nadu bangi simti ya kani ka Ribhoi District Boxing Association kabalalong hawarjar arphowar puai te ngim sim layo ban pelong ya ka tournament kadau ka kumba pitip hi kadon kalawan no ka klam COVID-19 tingim sim layo ban pelong ti sibun ki khna kila ja banwan practice bat kila bun ki bomdon syuru banile kai mo te ngi kwa ban yo ka jing persiu thia beng ki khna kumta ngi pelong ya kani ka Ribhoi Championship ni kminti bakan long ka ba phu bo phieng hi wala ka red ru rengi kminti pat kinong simenta kinwan bun namar ngitip maka district kadon sibun ki players tang bakalong kamdan lenti te mentang play kani galat kalenti na bata jongki kenang bakinwan chakmat bakin yo bani simenta kenang bangila ban yo ik players ki bobet bani simenta ha state level bat khamtam ya ga hin ban mi khmat ya kari India te sakin dia ru ko apan ai kuble kat pang ki khot jingi ki badan hangni na do vice president ki finance ki assistant coach bat ki assistant volunteers jongi baro ki balai tri sistem sisa ban penurlong ya kani ka tournament te mentang layo ya kani kala bit labyang mangin pelong ya ka haka arpsau bat arpsan trik mentau benai katkum ki weight category dong katkum ki jingdon jongi khna jongi benang ne ke juniors kan don artli ko weight category kata kan dong 30 to 33 but 38 to 40 but jongi senior pa kan dong 48 kg 51 54 57 60 67 but 48 jongi girls ki girls sama giduna tenga ni bu betang ko weight category but ka procedure jong ka bout kin long 3 rounds 3 minute but 1 minute rest but ki rule ki 9 rule ki nong bet aiba 10 point scoring system